Zetualshi, Huachcalmish, Qinibi, Tzalosculalmish, Sakbe, Kanjiban, Qinal, hermanos, hermanas, Omatola Ijani, Koyailal, Yuhtolka igual Tontuyili, Yuhtola Yetchi, Qinibi, Huachchalili, Ashayet Aikan Akku, Kawal, Manjok, Tajote Chico, Qinal, Baital Ayoneko, Paltayet Humbekan el Tishin, Yuhual Dios by Ayon, Mabay, Comasanil, Hamtakon Lanan, Habshalwi, Hamtakon Lanan. Jabón Chenco Radio Estéreo María la voz del verbo Baital Chon Apsal Witinanila Kawal Choxawach el Yili Yel Aikonab Humbech Chianab Humbech Kachan Humbech Dos al Chibaneh Chialane Pero Kaiton tu Yili hermanos hermanas Yuto la Honskam Kol al Hunko Mamti Kawal Kaitu Yili Baihin Baywal Jacoba Yeton Cham Yuninalon Cham Kamhunok Shamodo Kamhok Shamanera Kamhunok Sha Espacio Baital He Ha Hunko Inaldima He Kapash Haihuk Ek porque tola yul llevan en alti kaiton tu yili, porque tola yul un mundo ti hermanos, hermanas kaiton tu yakoni. San Yuhtushin, muy buenos días, Baiko Masanil, Kash Ashkaton ti chunko chaon el yich, kokanon ko permiso, Baikun komamti, Kash kon oktok bay satax presencia, yetok kokanon skol wal hiban, yetok japonit set yetal hial ayon, matset kabash mohalil, komul nahilo hagabash okin cholilal, yet humbejanil ti. San Comasanil, los comits pico Dios sala, talabay ayoneko, también común la gil, yulte hatuta, chuana, lanan toats a con shimapat, lanan toa no kaka, mamaya lean kaka, lanan shashewa lowi, toshaktok el technochitam, toshaktok a la ilobehno, wakash, toshaktok nikla y el tochno, tochwahla ya no, kaiwal tuyili, pero ojon doch paisatas presencia con Dios sal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Padre amado, bendito Dios, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Ashka tontimam, baital shin, chinjayo koch, baijun radio tima, baijun lugar, baital tol auti bilinoh mam, cada vez que tol ayach ti, chochuaneh, tolo julim pojelak aneh. Balda chingan mi mankulal ayach, baital moh manin wach och, manin justo och, baital manin toholoch, baya satach mam. Yutoloch takel tinani, baital ayin keshan ila satach, baital ayin faltas il ayach. ما ولاش كيول كون سمانة لنا نلحوي كان التي أختك إلوخ أي بايو بينابال بايشين باخ وخيشين بوش وخيش تتقوال تشيشونين كول يطلعيت ياين أي مام شيوشين بروميساس شوا كان أياج بالدا آتي نانيكا ولنا نتون والك أي توخ أي بانكول الوخ بالدا كل وخان ويتوخ يتواتش مامين دولو قبجيب أهونا قانه تيهونا ليتي مام من قب أسا نخين شاقين تينوك أن أكوخ من قب أسا نخجانيين كاي أيو كوخ mientras pashinqinal nenika walkam chinqinal neh paltashin chinqanayach kolwajan baywetok kolwajan wetok man bayulte watut yetok in familia iswet bi yetwatsin tola qanehti ojiba oqahkan kashmanaq wet wochwanti yutola wochwanti mam oja sobre o wochwanti mamin mahtzaqay mam huna qanehti tolok el kapash ayin yup mamin kamak sino que tol aochwan tu mamin aokte con kan ayoch yochwan imiman yul mundo yutola hunin qinal ti mamin ay hun kualo khlah apno ay hun kualo khinemel tsohok santisin timam a ingelanir inchihanil za tojewa on compartir bay konan ko sol ya hun sandwich taqti a través yo hun en radio ti baital ay mamin ay problema ya ilal palta aqab nani mam qachkol wa kan yetoge baital ay mam ashka yiban okto junsan mulna hilma ashka baiko parroquia hay debilidades hay hinchkulale hay impishane hay nabale pero aqab ayach mamin chachkol wa kan yeto qepsin cheon kan oke beto mam gacha on kan yip hinchkulale kan de mam chipash wara hok yutola igual baichi halmam cocha mancha ge cocha mancha cojo cocha camcha con capacidad sol pero apash ayach timam togal da tolo jonatok el degialan con el degialan o ka kote kanil ka kogelanil kuchihanil o ka hun mi manzalo kulalti ayon mamin yetwat sin tolo kachkol wa getok baital tolo konek el sol yeto ge wishtakti wanapti mawalaska sol hun yailal ayay ko sol timam aska hun pilikulal ayay ko sol tilash will sa pruebas luchas estorbos engaños mentiras siwil samam bilkulal baital chijeja on toskosat somkulal baicheja on toskonabal sol owal sol problema chichon kulal palta akab ayachmam chachkol wa kan getok sin kas choneo on kan okoj choneo on kan ajuan sol junsanko debilidad baital sin tolo kachkol wa getok san yuhtu sin en el nombre de Jesús tu Hijo Padre Santo Dios Todopoderoso en el nombre del Espíritu Santo o kan wetok mami ya enguiar y etjumbejan el ti baital sin o julja compartir baital mam maskotao es kan ojibanto la aton askati o yon hipsen ko hichkulal yeto ge wishtachti kale wanapti shano kan tu kan sino kantanan sin yuhwal Dios ayach Padre
eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Kaiton tushin hermanos, hermanas, siet kumbejan el tío kopejkan ok wan kotew el alma o hakan un espacio baital tol as hanes comam Dios o compartir yet kumbejan iti san yuju al Diosin bai comasanil hanta con lana hap salwi o hap pashunos partes al smahan hanes comam Dios baital tol ajun comamti ay siochuan champaihin ma ay skam al champ ay yinko nabal jujunon yutol animon shiwil shatzet al chayokok bay yinko inal ma shiwil shatzet al chonulya kabas hayok baital ayonekok san yuju al Dios bai comasanil yet kumbejan el Dios con majabe unos parte al hanes comam Dios baital tol compartir bai conanko sol yet kumbejan el Dios. Dios santi. Ya nos comas jabe aska con lectura realte el libro yet Naum, capítulo 1 versículo 1 shiton askati. Cham comam ajunko Dios alti kawal aiton kapas. Kawal chiya kapas ay kapas hun yopkulal yinsnabal. Kastol kawal chiye kapas ek espak ayine tol kawal amchi yiqehtetchala kash awal hun siowal kultu am ashka hun chichun kulaltu cham komam qohan kulal chan chitit yowal cham palta awal yet chitit shakal yowal tu yetoxyi palil am hunox seyetal chibehek elok chibeitox cham bay sol mimech yoptaqil sol mimech kaq shuchon kaqe kash awal hun asuntu aton wal poco kalyakantu Kashik oli sakalton sin ya on yowal aska paya mimech aeh kashi ya takahok aska aeh chi elolok bay solak bay hobelak kashi kankan okep anima yinkam aeh aton wal pealil sin kash aton wal hunsan teyetal tu chik ay sakal kan ahok satietal ayul yiban penalti masanin kashi tak sakal ahok shumakilan libano tu awal wits akal tu chip il shakal ahe bay satak cham kas awal bay spak elaktu chik ay shakal elo abay satak cham tu chip poh shakal tok choch ehti kunyul yiban qinalti masanil tol kahan egok bay sat choch ti aneh komam Dios chikal wat aneh ayach mami. Hermanos, hermanas, mayal jabe huns punto alma hun babel aneh comam Dios baital tol mayal qahab kantech cham ayon sediuk santol ahuns aneh comam Dios ti chik ha compartir machijala ay konanko sol yutol chihil technani shiwil shatzetiet alanan yektok ma shiwil shatzetiet alanan hayok ay konanko sol shiwil tzeyetal keskestak inalej ma baital ay keskestak nabalej Shut mullah koba yin si obra comam Dios y yinka bashko qinal yinko beibal yinko nabal yutol atzeyetal ibilok yucham comamti kawal oxa wach ilok tzeyetal sacham ayon palta apash ayon kawal yop tzeyetal shut haon pash reconocer lo que tzeyetal si wach ulal hun comamti ba yinko qinal yutol ajunko Dios altim ais mi mankam kulal cham asan shin depende tsekota aon aprovechar matsekota qambal neni chun khalon yulko qambal hun depende tu atak ala tsekota qambal neni ajunko Dios alti mero mah mantolos kuntit yo al cham Chiyul español kala Yahvé es un Dios celoso y vengador pero shihun parte al kahla se venga contra sus adversarios y su ira es terrible. Yahvé es lento a la cólera, pero tremendo en su poder y no deja pasar nada. Mangachelas chap español yul castellano. Gayonti castellano, españoles aparte. Santol hermanos, hermanas, kama boncanseyet al chial Diosti. Yahvé es un Dios celoso. Kawal
ay yup kulal cham ma chut khalon shin makchalon gocha hunok nak ach hunok is qopok nani por ejemplo comprometido sha isietok nak ach tu ma nak winak tu yetok is qopok tu palda asha yech qahab nak yetok is hunok sha is qopok tu chi ay celos con chica se chun khalon yul es yul qahbal ay esa nabale halma yel sha chitit yowal magum ber chitit yowal gum ber chi asup na hins nabal yis pishan kaito junko Dios salti santol y coman Dios aiga pasio al kulcham aiga pasio al kulcham y vengador chi castol chi yikaldek espachtu yikaldek espachtu asan gochkal chala yet chutka an animil asan shin toga wal chaloka na multi pero aiwa junko al mansa kach kachimbe khalok awal kashmit chagu machina hikai ha mame hal chuchehal aksa junko Dios al set hilib aisatacham Zet al cohatne aisatacham, zet gili humko beibaltip aisatach comam Dios, porque si wilsha el hermanos hermanas, chia cham zeyet al cohan bay, choktukan cham hin zeyet al cocausinakil, choktanan cham hin sol con necesidad, choktanan cham hin sol co yailal, choktanan cham hin sol co problemas sol hunok zechayok payinko enal, pero asha pas ayon, zet pas chuthaon aprovechar lo que zechia cham ayon. Yahvé es un Dios celoso y vengador. Se venga contra sus adversarios. Porque muchas veces chalashkati, ya algún Dios ti toqual yo al culcha. Cambió al culcha. Pero llega el momento, hermanos, hermanas. Nada deja pasar. Awal yechitit yo al chamtushi. Su ira allí es terrible. Si algún ira tú, chichon al cham, awal stitual, un yo al col cham tú, us chichon al cham tú, hermanos, hermanas, amashka yilik amashka llave. Santol civil sachet al check tohnani bayulko tiempo ma bayul huyiban enaldi. Por ejemplo, Baichochkono de Estados Unidos, set al check tohnani, civil set al lana yekto, civil set al lana hayoko, civil set al lana yekto bayinko enal hukuno. Incluso yulko konop chahol eul ay pilkula lanan yektok kosol. Set pilkula lil. Miman pilkula al yektok hermanos, hermanas. Ayontik amimech kuskulal, por ejemplo, amimech yashnap, amimech owal kae, amimech mimech nap chihayima aska hunchal kiska pilma, mimech set al chihayok am. Pero mimech zeyet al yop chkohatne ayok. Por ejemplo, amsham a yowalil tu shunek, manon sham a yowalil a estu, manon sham a yowalil mohontu, kammi baichon to wi tu, kammi baitol chalo kun estu hetok, maay animatish hukte el yiban siatut, bay yiban chot, maay animatish coch emkuskul yetok ko beibal yetok ko nabal. Hermanos, hermanas, y la zeta lanan ko hatneni. Asanani yechihayok yai la lejma lanan hayo kunsan pilkulalti ayon chnachak el huchha entender machnachak el yukonabal que cotenche balana ya on Dios ayon shin chkalaskati tohwal ay ilya tokal chnala ahok pe tumina lepcham ya hautuch oni kaskai tuchon yutepcham kamak hermanos hermanas kamak cada quien con su salvación y cada quien con su vida. Jugo non kaliak kokol banil, jugo non kaliatok kokenal. Se yo sanchual gun kaneti, porque hermanos, hermanas, naniyul kun tiempo ti, puro wal asan o wal chuhi. Am chap yulkos konop chahol ewulti, ay mach tekleh kamba, ay mach chihuleh kamba, am to. Ay bay chektok, pero man wal mi manok. Pero lanan hayo kosol. Zeta lan hayo kosol, ma iguala. Achuana bacha, chuwish takach. Chalok choch estietok, tishi mojonti, cha hasta incluso cha hutsal el tok abaja boxa. Pero sin taqueto jumbihan choch estietok, cascachmelzo tok baisat cantu, mahetok, hermanos, hermanas, tok al mismo choch esti akmelzo can ayeban, zet pasiusan cha yowali la mojon, zet yusan cha yowali chochoche, zet yusan cha yowali la aeh wana bach, achtol ayunoch, aeh bayula a espacio ma bayisatro a chochu, zet yusan cha pas yowali. Kuiwo mach pasaloni. Renovación a chaloni o majuno shakui banil. Set ejemplo lana jabani. Y la zeta lana yahkan baikonan kosol.
¿Será que ajunti yo chuancul comam Dios? Shinta ajunti scamcul al chamlanan cojat neni. Pero yo el templo, hermanos, hermanas. Pero yo el templo. En la casa de oración se siente gozo, cachishana. Pero allí tuya no hay gozo, sino que ya es puro problema, ya es pura envidia, ya es puro coraje. Chichonculal, yopculal, sapanculal, alanangilcha, payina tú. Pero hay templo, hermanos, hermanas. Eres, Marcel, ekpanyintach chahul shach, tosal numumiach, tosal chachaikan shilam, baituk amsha chachpili, asan chayech alay, amen tu cheo na haka, asa yech alay, gloria a Dios tu cheo na haka, chalonet. Pero asa pashina tú, merowal, kuspenta yili jungo genaldi. ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos, hermanas? Sanile yili tseyet al chel kanes comam Dios askap ay naum. Stit yo al kulcham yin chkonop Ninive. Porque tolk amsha chigela itzet al chalcham. Porque tolk amsha chko chatne yet tiempo tú kai tu gilitinani. Mawal aska yihus yobre comam Dios titze chikut mullah koba. Ay komullah hilmak Ma ayon masal kaltol kan ayel de kotitu kas amchi asan yalon kotitu pero pas komullah hik amcho mullah hi. Set kuiwo malon aska. Por ejemplo, hay un ideas, una construcción la nanshayiomba. Una construcción cap osheb shanek shahawil kinchi chual cap oshan shahawil porque puede ser dos shahlahwa eldech. Chualon puede ser porque hay tu lanan yiomba ma aska yulko templo lanan to chanko lanan to mullah okep ko mahan cham albanil lanan to yeleok malanan to hayoko haha bochenko kolwal. Mawal askach en kokolwal maskok anahok yetas mas ekelok. Achen kolwal eskok anti hermanos hermanas. Aychen mayhayi aychen gamshhayi. Lanan amullah kahtuma kamchash mullahi. Lanan kuiwo machkahtuma manach kuiwo. Lanan naon amullah hilbaisatach Dios o matoltog al satawes kanoke panikas kamcha hutzkayok una kolwal tu. Hantach chena kolwal tu satawe. Hantach chena kolwal tu masakina nabal. Andak chena kolwal tu masha shakana comprometer by satach Dios. Si viajikan chen yun libro by makchel sulchaon chen piorwal by satkan shindak amsto hundi chana ochtok. Porque asha yeto kan entregar a cuenta kutzin kahol ay chena hek na technani. Chana tech ay kunkwal yet maskano le bin kahol le bin kutzin e biguninal maskano na heb kunsan kolwal estigin na ilin kanesti shatawes kan okuna tu minteban pero asha nanik amchen lana na on cancelar. Anani sin ay chen hekesti oja pagarchen. Zakotaon pagarchen hermanos, hermanas, yinsha yailal, yinsha bilkulal, yinsha kuskulal atuka cantanchen tu minti. Porque tolkam chichchah wakati la nana ombay Dios. Porque tolkam chichchah wakati lo que se yet alma shakan comprometer paisatas kamkulal chamkoma. Shantol aton ayachti askashial skaneh komam Diosti aton ayachti Ochtit yowal kulchamen, kas aywal mimech yowal spishancham, ojaikan okibanak inal. Yahvé es lento a la cólera. Dios ojankul al chan, chitit yowal. Dios ojankul al chan, ojyak peikul aleban. Pero asha yeto jaitu, kamchelau, manchakala tatol acham Dios tichashpe con yulqab sino que achimismo chalok tejeba. Porque toda la jumulna gilana gionokti, hermanos, hermanas, no son cosas sencillas, sino que son cosas difíciles. Man hapneho. Ay bashkalashkati. Toxal ay yi okok. Tilmi konabal ha anabal. Pero lastimosamente hay walbaik amchi lahbok. San hermanos, wushtakach, wanabach, pa ensin, kualsin, oja luchar. Och mi koberka hunsan kok esa nabale haltuma más koberka no. Och me koberka no hunsan debilidad chon etnendu matol ayon togalegin. Baitalay. Ayin man kinchio kwach in toholik amah animin kapasok, ay to infalta sil ay to inku habinakil te watu tieto respetti. Soy un hombre pecador. Animin chan siusap ay tal chuato kinsati nabal, siusap ay tal chuato kinkawakan. Pero apas ayach. Och kawah ina okumul na kiltietok o makaberkan okmul na kiban. Sin sa comprometer a bayetos coman Dios, mancha kachatek yo al kulcha meban.
mancha cachate yo al colcha. Yahvé es lento a la cólera, pero tremendo en su poder. ¿Sabes? San ay vais ganas que te más aldo al Chile, cham do khayek chamwit. Mahon apnok pero ay kun Dios mayalach iloni zatal geot mulla haba. Yin mulla hiljam, yin construcción y yin corral. Ay ka mulla hilibilo. Pero yo cual Dios marchelach lana na mulla hima marchelach mayala bejan kulal marchelach mayala kina naval yo cual Dios. Pero ay achnani lana toa on luchar bendición comam Dios se van kuchaya bashin. Porque Dios lana na chech paneni kapas ayon lana na chech paneni okhula anjena kolwal masata wehkanot. Manach yibanchen okhulwa motivar pero ndol atu chiels khane comam Dios se tietal lana no te on beis khane chamtu. Manach milaha noch kartoch konop neni vetu o matol ayach okshol junti nani. Ayach pitach bay comam Dios. Ayach pitach bay jun comamti. Atse yoche chambayen kamchoche ayachti. Atse yetal yoche jun comamti bayina qinal kawal ya yelo. Kawal kamchoche chaqa. Kawal kamcha a tiempo atohin qanes Dios. Kamcha a tiempo apni okok bay qanes comam Dios. Ashayet khaya yailal baital ayeb cham chekbe ul qab chahlo qab cham wetok ul qab yaleb cham wetok yain ay ashayet manok apnok chekbe chekachi isa heb cham nabsha choksha yalon el teqeb cham nabsha choksha ya am predicar heb cham titol asan yishakti heb cham ay yishaba qintok sol hun kuiban elti in qintok bay hun kuiban elti abay tu yel sal apoyadon abay tu yel sal chil baital ay spekan kulaleb ketok kishwil. ¿Será que kuibanil tu kachkolon elok? ¿Será que kuibanil tu akachion kan el sol yop takil tu takam galda choche chashmullahi yam tayet ayayay lal hermanos hermanas lekeki atoh bayhunok sa kuibanileh? Pero ashayet kachwat shok agalta atzakon te qabey baltuhun el sakum galda kam choche galda chashtoh yins mullahils khaneh komam Dios. Kam choche cha obrar yins obra komam Dios. Cet ejemplo hermanos. Cet ejemplo la nana choshoni la nana. Porque Dios choche cham achito lo kachmul na ho to lo ka kina nabal manach la hano askachos konop neni vetu tol mas pek ilnex yobra kam kulal komam Dios mas pek ilnex seyet al choche Dios bayin palda awal yestit yo al champion awal hun asun chikilti titol poco kalyahan wal cham. Y las nubes son el polvo de sus pies, amenaza a los mares y los seca, los ríos se quedan sin agua. ¿Sabes? Y se marchitan el verdor del Líbano. Awa yachtit yo wal kulcham. Salnanish kala yo wal kulcham hundi. Kamach man yo wal kulcham. Yuhun jaleb coronavirus aldi. Kamach hermanos herman yo wal kulcham. Ta yo wal kulcham. Mas no miman anima lankami. Ashka baitot konop Estados Unidos. Ma baishah yichuniliati. Aksati man yo wal kulcham. Kotenje balkalchan yucha y ay max ohuniliati ay kaps mah ohuniliati sincero kam ha contagioso man contagioso porque está contagioso huniliati lean ay ko solnani ma hokto hok baita lak lo malo huniliati pero ayon kam chomicha yo sanman yo wala kul Dios porque ta yo wal kulcham atong hun mi man bilkulal kaksun jot konop neni beti mas uchlei sakaltan masani aksanani ay kalkob ekanil hunok kapok sakawil tal vez hiay tekoba pero asanani baital ayoneko amon hiay tekoba ayon galeko sol ko yop na balehal ayon galeko yinkob ei baleh kawal yop kawal mangwachok mansalo kulalok zayetach kuhatne ayon to exol pero kel wish takhwana aya choka kuyu aya chokana tomo ka kina nabal o mayisaba tayisaba kamse chel hermanos hermanas yulaqab aya qinal yulaqab aya kawil aya chqela tomo ka kin solilal yetal chel Dios ayach kaba qawsha yalonebcha kocha tolchon kohla el yuhebcham chabe hermanos hermanas yulaqab ay aqinal eta qinal achqela tsyun yobra Dios Santol yo walilo jao quien con naval lo que se yeta al choche Dios pa yin con final.
Santol yo walil tol ayon tijo mulna hok o jao kinko pisan o kokam kulneh lo que te yet al Dios choche ay ayon jujunon. Dios choche chamtolo jo mulna hok. Dios choche chamtolo ja obrar. Dios choche chamtolo ja kapaswat kaneh bay cham. Man asa no yin ja on ofrendar. Man asa no yin ko mulna yin si obra cham. Man asa no yin tol chech behon. Sino que tolo jo mulna hok. Ojib ayin ko kolwal. Ojib ayin ko chech behal como ministros de la Eucaristía. Ojib ba yin unzanoch nabalej. Ay tachagol Dios. Manjunne hok pajiba. Sino que tol más anil. Ojib altaba hermanos hermanas. Ojiba. Asan sin tol yo walilos kohatnes yo chuan chamtu. No es solo de ofrendar, ni es solo obras, ni es solo predicar, sino que todo lo lleva un santi más anil. Porque takam un santi chiva, ¿de qué sirve oja predicar mientras cam yashmullah? Porque talana na on ofrendar, ¿de qué sirve cha ofrendar mientras cam smullah hil chamlana yum bao? Por ejemplo, yina beiba, ak aneh, amazli, akahayeko. Takam sa kono se cha yo walil baitu, eres un cristiano de verdad. Pero talana to a yo walil. San akomam Dios ay si shiwil partes al setioche chambayen baywin. Akomam Dios shiwil setioche chambayin ko kinal kukunon. Akomam Dios shiwil shatseyeta lanan sayon chambayin ko kinal. Ay setal tioche cham. Ay skam kul al chambayhin, ay yochuan kul chambayhin, ay yochuan nab al chambayhin, san atinanishin mulna coneja o quien con nabal, no es solo de gozos, no es solo de que awal ay indica igual cartitis waldik amak, sino que tol o hachmulna hok o kapash o kok yina nabal, ka o quina parte, ashkatik yochuan es Dios, porque tak amak mahyiba humulna. Sananishin chachua motivar, bain, zet kual, zet orail. Tolo kachmulna hok. Taaya chnani togal chachap salwi, togal chap en radio, kachalo naskati kamin tumi, kamin ay chap no king ka. Echal chen techin lo yek na wet bi yakuninan. Ay ko pichil la wala ko pichil ko shanap am alma setal chay. Kaw kam chi tsakay chen. Ha? Kam tsakay chen tumi, porque tol am abejan kular y si obra como Dios. Cuando ta ayach tío qaltol mebi sakal hun el nek am galda no leo geni gili sakal kartik la ba pero ta ayach ti chalas que di hak am chenin tumin pero huajón chenin 5 quetzales 10 quetzales ahora y es un trabajo pero ta ayach hermanos am chena tumin am cha colaborar y si obra como Dios ma yismul la hilcha. Y haga la gallili para beibal. ¿De qué te sirve me bishach? Que es camchiques poja beibal. A tu hun mi mambil kulal ayay kushul. Me bishon, pero yo pasili ko beibal. Ay, hermanos, hermanas, shiwil mi manzeta chihalo yibas kane komam Dios. Pero cocha chihal kal siempre ajunsan tiempos tika wal kamchi ako kanama ako ora ka wal kamchi sakay ko kambal neni. Pero jujunong kal yetok ko pisan yetok ko hichkulal jujunong kal yetok ko nabal matzet yilip aital ayon ekok. Yutola junko kenal tika wal tol ais yochuan kul champ ay hintol ayon tio ko mulna hok. Y que esto los coguatnes o coj paital cos que está chobetu paital om que está yulach chobetu. Ta ayachi hermanos hermanas ayach shtita paijuno kuibanilej yo yili asakaiti o jaguatnes o coj listo na ganar tusi. Pero ta abais shtita ala yilia na bala beibal kas agal ayach pas ektinani entonces chualach askala kam habok ganar eto. Kamin ganar kama ganar. ¿De qué me sirve ser buen predicador? Pero mientras no soy nada para Dios. Calla chitugueto. Cam vale, cam habok yo piso da ayon ti wat shalili wat haloni. Mientras cam chiko kinalne cam chiko beibalne. Aton hundicho yetne kawal ayoko. San yuhtushin chwalashkati. Ánimo bay ayach. Baitalana na mulnahi. Baitalana na on luchar. Baitalanan chanet nenak ul wishtaq mawal aska baitos kono Estados Unidos a luchar hermano. Manabej ilne wishtaq.
Yima belal kamchabech ilne ha familia. Jetzt kailal kamchabech ilne smulna kilkomam Dios. Porque tol lahan kalgili junzante. Porque ta asan yin obra Dios, solo Dios, solo Dios. Mientras a familia la nantohkan yulok, ahí gabashio wal kulcha. Shicha maskati manchakakin kanesti, manchakakin mulna kiltiyay lo kaholom. Porque asha yeto kachiaban, ahtu yuhkalin kanesti yuhkalin mulna kilti, mamin yuhwalisha chiabani, amak santok ay maksel uhti bil bukshi walcha. Hay una parte del kanes champay chalta junti. Zahaptul kawal kamchikanin ko nabal y changuina konsa. Kamaxi. Siempre hay cheyetal chikona chika pensar, shiwil setzetal oyan oki. Shan hermanos, hermanas, kuishin, nashin. Aokina nabal setili. Mawalas caballos con Estados Unidos, shusha anima mayal kami. Yuhyailal ayaiti, pero apas achtivi a través yeto katewilal, tasha achmicha yuh, pero kachek el sol, depende yeto seguilia hichkolal, seguilia nabal, seguili yina pisan, seguili yina kinal. Atakala, talanan yion bayultena, tomato walpas askati, mano yiba yin obra Dios. Si eres esa buena persona en la casa, Shinda asha pasin y obra Dios manach watch el ánimo watch anel. San yuhwal Dios hermanitos hermanitas yet kumbejan inti askatib aital lana halon elok malanan kokuyong hanikos kanikomam Dios talas kusan aywal bay osha walonima aywal bay ihan lana wek el yiban pero cosa chual ayes es simplemente chuakan junsan nabalesti bay ayon porque junsan ti mangwetok yet komam Dios. Hunsanti manakin chinkuyu, manakin chinahok, manakin chinsibe ahok kas oliwalon elok amak wisyak wana. Hundi yet cham koma. Hundi yet ko Diosa. Hundi yet cham ko reya. Hundi yet cham ko yaha. Sang hechman eskam kulal cham shin. Hechman yet al chioche cham hin shin. Hechman Yutola Dios comam, oja cham ayon atagalatzech kokana, pero toyo walilo komulnajo. Tolyo walil oja kin konapal. Tolyo walil oja kin kopisan. Tolyo walil okomulna yeto. Shiwil sa pilkul al chhayi, shiwil sa ekir al chhayi. Pero man yuhok tu haloni masaje ojek aldaa. Bushtak. Tek anchota bayina kichkul al weto. Tek bajaba wetok chintek penimba. Ao kina nabal que Dios ayok etok a través sola problema sola yailal sol mimek pilkulal ayok bayina kinal. Que es une testimonio de este pecador chulial ayesh. Ayesh que yailal tu llegó un momento suelas que timam tum kamja wal chanate paital simulnah ayach. Amsa chanate. Tung amsa chinachate ko. Entonces titulanan kinabek ilnesi. Pero hay chualon kak tu titol a Dios tu ay kalegweto amchel chaminkatan. Él sabe a la hora de que ya actuar cham. Por eso shamayal kante ayon. Dios es celoso. Dios tuton kamchekeh llega el momento ojo que atenche bal yucham man yo a los chamfia ayach man aska ka amame hal chuche hal ashti tamayal ay kay huna familia tu yihunel kayel oshel asha sanon kamtu asha tumben ahtu pero apas Dios tik amak man kayo ya ancha mame hal Dios ay mi man kulal cham Dios chachioche cham Dios chachkam kulne cham Dios kawal ay siya ben kulal cham bayen san a ikal okok sigue sus enseñanzas chi ikal ox chospanil jam shiakan ayon tu baital watch mame hal ya oncham y watch ahole hal shutia oncham shan kamo qam chkop ek ayok mak amo qam chkalas kati es que hun Dios ti yop cham amach man yop cham watch cham shiwil baital sin asan sin shiwil baisti cham yina favor shiw bachok cham yina contra pero ndol a cham skuyonis aloni yok tak cham che shutia on kan hun san nabaleti ayon shan abay watch
y okina nabal manchajet netoch lo que se choche Dios payina final. Dios ay kam kulal cham, Dios chachioche cham, Dios kam chachpech ilne cham, Dios kam chal cham tol kawal aska shaha o mame haldima aska on chuche halwana yo bachashi aksha nakti watnach awal nakuneti wat nakuneti awal iskuneti yelsa wat is shalayashi yo bachashi ay check el mah wachula sat check el mah yo apas cham komantik amak watch tu watch kalele yo tu mas to gal kam kulle cham apas ayach ta watch kuna familia duha kam kulle ta yo shin maha kam kulle hasta incluso kachhisho asata pero apas kunko Dios saltik amaj kamba en real cham tol yo bon tol manon watch kamaj watch on kalelo asanhan tolos kech panes voluntad command Dios kech panes yetal choches command kech panes yetal choches cham koyahawil porque es un Dios de poder porque él es un Dios de la gloria porque eres un Dios de misericordia. San Kotek Baskoba, hermanos, hermanas, a luchar, a yinko pisan, ta cristiano ach, renovación ach, renovado final. Entonces ya es el momento de que achti o hachmul lahok, malakan renovar juna, enal tu malakan renovar juna, espíritu tieto Dios, paltanani sin tek a luchar a okina naval, Dios chach. Kam kulne cham, Dios chin kam kulne la yuh cham, to hay kunok machel yo pay cham, ni hay kunok machel watch pay cham. San yuh tusin yet kumbe kaniti kotek baskoba hao kinko nabal hao kinko pisan hao kinko hichkulal yutol ahun Dios ti kawal chons kam kolecha San hermanitos hermanitas yet kumbe kaniti hao kinko nabal mulna konek kotek baskoba no importa cochcalchuela no importa y él hay pruebas luchas yailal cusculal kamich siwil sa tsechen to kinko final manjunchano siwil sa sobra muchas cosas ya to payinko final sobra muchas cosas chikayo payinko final sobra pero se yushan chikai junsan tu man yuho huachon baycham sino que yuhtol yopon manon toholok baysatak Dios Yuhtol achot pe kosh kishtaktuk amtush ko tohlane okchot yuhtol achot pe om kishtaktuk amtush kharreye nachot amtush ko mukhel chot Shantol chikay junsan bilkulal tujiba apasta ayachi hermanos hermanas lanan waleon okok kas haishin ayowal aiga bash ya derecho jala baba Dios makakana zetal qoche baicha asun ko achal pero animin se hutin bashol shin ya kancham ¿será que Jesús man solo sepas cham Jesús tú? ¿Será que cambió takil aya y ese Jesús tú aya yo entonces más pas ay kaicham? Porque fue un Dios un hombre perfecto. Pero toda la chichkulal tú asa tú kan canto y Dios asa ayon nani. Es que hay wet pichua mantener, es que hay winning al chua mantener, es que chah yailin holom yo heb dis taktitis mach chalom pas aya chalo con oke. Kamachel así es de que a echar ganas siete y mancha a ay junsan yo takilti y él Animoncho micha yuh pero kotek bakuba. San yuh wal Dios ashka tonti baital chha kapas. Cheshwa animar yeto que hichkulal ta ashka wal yilima ay wal baiman wal nah ashka cholilal pero chingan mi mankulal. Yutolayin ashka tonti baital incapacidad ma ashka baital ti ay kapas hani ko in hichkulal yechulwa kapas els khane komam des bayenane sol ta wal baisin elab no ay wal makin elab nokshin chingan mi mankulal bay ayeshi kapas baicham komam bay satkan porque ahmulinchan ka wal ya michahi yetal Dios paikin, baltaikin chias katila ha luchar kotek baskoba o ha okin konabal porque Dios dana yesh panencham ba inzet kual o jehan actuar yin si obra chamkoma. Igual Dios sin ashkatonti baital honokan wanahok ha predicar ma hipchelen ko hichkulal bayin sqanes komam Dios kabeyeto komam Dios weto komam Dios sine mulla hilwishtaq baitos kono Estados Unidos ánimo ayesh kamo kapches paskan wanahok yeto que hichkulal ma bayine mulla hil maxeles kame mulla hilnani pero alej baihun komam ti yo sé que es un Dios de poder es un Dios de misericordia ya chama san sin qanej pero sobre todo a obrar y en si obra chamcoma para que yetuach ashkatu
ay kapashok sat seyeta los kokan baicha pero taasan kokanoni kashkampas seyeta chiba ato kumpil kulalti hermanos palta yuhtushin yet kumbejaniti chihakanek dos bayine nabal luchar okine nabal Dios ay getok Dios ay keyetok san yuhwal Diosin atom wal khanik anes komam Dios chuakan compartir y yuhwal Dios bay komasanil ashkaton tío honoktok bay Dios yetok kolahon kanok kotewilal yetok halon kapashkel tok bay konanko shol yet kumbejanilti. Oh Padre amado, bendito Dios, yuhual Dios mamas katonti, baital shua compartir a Aneh, yeto que wishtaje, wanabe, bakutzine, bak ahole, ponin alma. Ashkatonti Dios, baital sin el apnok, wa anga pasmam, hunohuat Aneh, bayis pishane. Da igual baisin, ashkawal tol shkuskule wuh, matzetal shwala, palta mamin, man weto jink Aneh shwale lok, sino que eta Aneh, eta mulna hilma. Da igual pa imam ayep yob apno kin snapal skuse masya sentir mam pero chinkan mi mangkulal ayat chihtol awaloni lanan websen kichkulale pero titulanan mi ma on kam spishan mam yuhtol aneh chinkuy waloni pero mam pas waqta qoqta jili yin snapale san yuhtushin chinkan wal bayina pi Padre Hijo Espíritu Santo akan derramar a Santo Espíritu mam Oskane palila maya al bay wip an Dios yibane bakonop chajeskane okan kanyeto ge biechich lahu qaqane tihuhmam shal ayonshin animonchan shiusha subokal haon tokonap al kopishan bayin sayetal ayok bayin koqinal eptol ay solyay lalmam lapses kanok ikan ahwane shuikane akan miman kulal yibane wetok baital shin yetwachi Hun skichkula lep tutolok ahkan ma. Kapas kun radio timamin chajenes kanok porque a través kun radio jeja on compartir a kane jeja lon el kane tak am hun radio mam chal el apnok am modo echton wal mamin bay sole bakonop chihuts kayom ba bay ko templo bay ko parroquia aksatila yukwal Dios tok mi hun nesto ante nati lana yap on yula no mam pero wal bay tot konop Estados Unidos ay ko internet a través yul internet mam lana yah tok mamin malana yel to junchen radio tisol kage chanchajanes kane bakono baichot kono Estados Unidos Padre yeto jun radio timam chajanes kano wishtaje wana masta weskans promesa yinko construcción yinko radio tolo kapmam chiques las woqeb hasta las yunas mamin sol shayayla los toskan chentumin mientras kam chiques mamin epseyetal choches bayin san yuhtushin chuakan entregar bayula Padre Hijo Espíritu Santo Dios Todopoderoso gloria a Dios Chimel mam ay tal cual wek el sol juntana konopti kol wahan kapaskan wetok yetok iswetpi yetok asabe halsa ayil mam ay tapas yailal kuskulal kamich ilya mientras tolkan ayil de jintika itimam asa tapas payul te watut ojayok kasmano kinsakay paik amak kol wahan jetokon yetok hionoka kane yek iswetpi mam yetok kaam predicar kane no importa iswetpi kamchi yalelisa kane pero aton wal ismam ay kapas okin abogado señor yetok he kapas mam yun yipin hichkulal yinis para que yet kamokap owal problema teiles bail o que yoktok yulte watut ma san yukwal Diosin aton wal hunin teulal tichi wa kambayula kap Padre Hijo Espíritu Santo Dios Todopoderoso amén y amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo igual Dios sin hermanos, hermanas, junkawile kule masanil, baital lana neyab shalwi, baital lana neyab onchinko radio, manguachtakok, bay keskestak lugar, bay keskestak konob, yo igual Dios sin, yet kumbejaniti, ashkatonti chunwalon vuelto que sol, akapash okinenab al sin.